Bishop Rubaramera nagira ngo etabaza kuzukugumaniza ka kiretera abana babo kuraje barakumanya Yesu. Tumanyisa ukweli hati abana cyangwa bacha ekitibe tibahirwe cyari ekitibe muri bo kureba cyangwa bacha ekitibe muri bo umwongo rw'abazeyire n'urwego rw'abazeyire ashabara abo bona batakikirize okuratara mukama weniwe naje izuba tumanyisa kiwe naje izuba Kristo ne iwe natweka bije mutireki ntabwo banyabitanga Ogona nayongera shaba bicirizo kutwazanka Yesu kuyabira twaza ayinemba bazinyinji hamwe no kusasira twebuze izo twaba tukakwenda kujya Kristo zamanyi twaba tukakwenda kujya Kristo zamanyi iwe naye twebuze kuba aba Kristo kurata Kristo chimpirire Ebi nibyije ahubwo Bishop Arukhendere huriyo kutunisa conformance yo diocese yone ya Kabare kandi harukikahiga abantu kwakira Yesu Kristo hamwe no kujaguza no hirukurunji okurigira har asigara yo turyagenda urukurura parisheji nagira ngo nibinje bashyikireho kagaba ubutabo bindikirana na mushanju twahohereza mu butazo bw'ine dene kindi ndio natulitiraho habyo batanisa yitwine sote ndakwashaba mwamwenda ko ivuko kwa mutezi government plan mugira kantu akumashira mu myaka 2 3 4 5 kurenda kuruga Afrika kandi cyo bintu mu bigambire abebenguzi banyu Omuganda makuru nko muringo gumago kwetebekaniza amazaro ga Yesu Kristo abikirizana bashabwo kwekumira mu kushaba hamwe no kwece yesemeze mibi cibahwero kutura kurunjo mu magara gabo go Kristayo Ebyagambo hakwendera ruterane rwenjoro rumazere bro mukaga ahari imbara secondary aho muri imbara emihonda no maka of course tekaburamu koko kucumanya ngo stane negeza ho kurwanisa buri kintu cyona ekirungi kandi amaka ni kimwe ahabiruhanga yatireho umubuhangi ingeza ho kubashaba kugira ngo ubwirobu nobwo kwegendesereza munonga tukafa yo kushaba mukama ahabwo kuba emirabana munebera minji buryo mwayine kugumana ashabira mutimagwe okurigira habatebekansa obutabanko bwo maka okurinda amagara go bunyeto ebyo buhango hamwe no kuvurira enjiri yo kujunwa nibyo birebirye bigenderwa bikuru akwanturura kasumukano abantu bayingi barwire ndwara nyingi kandi ndwara nyamungi ezibarwire baziha umubyo kurya ebibarukurya nebibarukunywa ba wiki ebitumazire hano ebitwegere bingi ebikujja kombe ko bomezi waitu bo maiso bo moyo no bo kubaho mbere ebirayito mbere abantu benshi bavuga ko bizera Bibiliya ariko bafite ubute bwo kuyisomera ubwo rero abigisha b'ibinyoma kuko bahanuwe ko bazabaho babiboneramwe akanya keza ko kubeshya abatazi ukuri kwa Bibiliya bikomotse ku kutisomera Orterano rukubaho buri mwaka n'urugita biciriza Kristo okurwo mu nkiriza zitari zimwe na zimwe ahabwa TV West de era akiza na keta tuzarirwe